lady. Na me hono. My lady. Hey. Bekoka. Omese mamenka. My lady. She. Besi asofo na abani binom no. Enyema omo yi ano my lady. Di for kwapia. Kwapia dia wa yi. My lady anu odin. Na when na afre wo mo. Na my lady na na ka me be ka kire wi. Odi for kwapia. My lady o ma na afre o mo ho. My lady o mo na afre o mo wonim bibi. My lady adia ba ko pa bi wo ho ma me nka ne tie ne ye pa. Akonfo yusu ana asofo so bi yusu. My lady e fe na hunu. Okwakoje enipa ne ba de fa ne hu bia. My lady be hu na ka kire no. Ba wuntimi nyemu adwuma. Eno na asofo me ma na omo from asofo dodo na akwaje ana meye we yama akwankyere ye say my lady misi wo munti nipa bebrebe asori o bebrebe asori o asofo mu heyo asofo ni bi mu heyo eniema bi wo ha mu ya my lady mfa kwam sabi my lady abebe yi ni fie wo nko ware anka ye onye bone so odwane akonya me fie na omra kototami ewu my lady abo ne handkerchief emfa mra efa wade ho kosi my lady he me sisa wemo omu ne namo ano bewu omawu my lady abebe yi pa wade bone anka wom na ne de hen na wadwa atoa wo waso osia me na wakwankyere no ma ye ho ne manyina wie na bra beje sofo so oda hotel abebe yi nim ana mana eye direction sa ana oba piem abebe yi so onim se entrance one na ka de he ne nsam no si da bi eyatoa ehewe pai ti ye nkona mfa so nsam boko malady obeduru dem ho ya wukura ne nufum malady wa so bebe mu twini ba bi antwe ya wa wona to mpa so malady sofu yesa sofu yesa malady sofu yesa wanu no wa de ka ya wo de kanya mi asam malady mesi o be matrofo mi hu bi kwada se be ma utedi ya show ba ha mu no utumi se tu ekota free malady he mesi emusu oboma na sofu pia odifo pia ye no se de akoda yi ken ya no kura wa ye bi odifo pia ba bia wo pia ma ye tonka yesi wo free atim ayira bi enye oda ay oh malady enye oda nsem na me ken malady ba bia wo free mama ni ko free malady wo free here wati atima ire bi kwaju opon kroma ko so asi hono free me ka kire no malady me donya me se wa ma hey de besi na 2025 malady asofo ni enipa no bi homu huye atem bia beto bia malady ya ne hame malady ya ne hame se nipa bi ya ne ma bi sa malady se nyame mfrewa anya wadwen so obefre ho Abrampa se nyame mfrewa malady mi tiewu malady he tie asem no me kasa hame ana meboa obudi nyame din se niema ase ujai asoli nti asofu asemba malady tie menta asofu bia menta nipa bia malady he tie babia nyame wo emu wa ana bible bu anya dinti obi akoto bi sem yosofu ana sofu omudi nso malady azana dodo na the bible yidi wa sebi malady tete ya ko Pentecost any Roman any Assemblies of God yes ni ade malady sa tam no na sebi sofu pania ubo ni din nei amwani sebi minim so da so da tiase a wo papa nyame ehira ne pa san fu wei san kwasi asem wei malady obedi na difo kwa apia me do nyame so omiante be nkane malady so on fa fidie no obefa na ni kente na da yin dan ko meda na dan ko mu no eno anam de be kekere ne kon mami kwa kuma to yam kan wa kuma to yam na me udwa to me a me Abrampa sofo difo kwa apia me si ba bia wo bia oba no akofa no atafre na se no malady akofa ya de ama no o wasem body po malady so wo oni o mami no otena se sebi o pawade na kire se o malady oba de na ho de me hi malady oba ho de me hi abeba yi pawade malady o pawade na se sofo so oba wa na boni aka wom na ne de hi se sofo ware awu num ti de Abrampa yon kaska se ware awu num malady na de na me se champo woka me se champo de ka
asema ekosu nei Mr. Champo de ka sofo pia ade a waye malady nyansa be no wom nyansa be no wom malady me srew malady he malady nyama bi wo ho ade o mo ye nyansa be no wom malady ade eti na osekosa malady me ka no kwente nipa yam fali nipa soso malady mental sofo bia mental nipa bia ba sa wo su di nyame be ya adwuma malady fire ne krojen kunu kwa no mo faso a o mo nante form malady nante form ene enam form totomo wi won ene moda payim eye Land Cruiser ene casa kesiem ensem hunu na sofo do ye malady wa ye asoma no ahuzika asoma ni sika no asab ka tese ba for de na malady ade ba kwa me yanie malady momrembi ade ba kwa me yanie malady usie sanya me ekoso no be sia sofo no ti VAT na ayapo asori nsuo to asoba na mfom na atete ho no onamu watwani say ya sao sister comfort nyame ya domwa malady ade na o basa edi no se basa modi nyame din edi kwase asam ene chamfon malady pon ene ma ekoso be ka manage ho ana meboa asofo ni bia de omo yem malady ene omo nkasa mani omo nkasa mesre wa hwe ade asofo aya bebe aye me yayie ya so so ya so asofo bi so ya so asofo bi so ana samfo ni frani ma asem kwase asam ene bidie edi no se basa now we are suffer appear now we are crusade edi fidie nam Kenya me asem twa kra eya be kwa heaven that malady now kodi oba safre say awunum ni ma say enum malady ha ewiase boni suma sofi wadi sanfu we sa na wiye ana aba nem na mo mu fa chom na Abrampa first ni e bla na mental sofu bia malady meka no kra wo ma kire ba wa wo don ho asem be ba no ye be ka na me se be ma kra ya da ha made achi ne kwa so ano nti ba bi osofuro bebrebe yi wate because wo frɛ ne pachew St. Andrew so ho me